bagusangiye nabo none ugatwengana nabo no mu kugenda mugine ukajana nabo ko bikarangira bakugiriye akantu Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwiriwe ivana no mudukurikirana muri tubaramutse amahoro y'Imana tubahe nikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Uyu munsi rero tuje tumeze neza cyane kuko twama tuza duhagaze fresh sana. Ariko kandi sinotangura gukora ntashimye abamaze iminsi babateramisha mwarabonye muri sho yaheruka uriya mwigeme yitwa Sara avuga ati je ngoma ndabakubitire sho baja yarayihushuye. Ibintu byemeze neza cyane murabona yuko impano zose muri Tarisisi Hope Ministry TV ziba zikwiye. Bamwe baje nyuma ya kamera, abandi bakaje imbere yayo. Ndavuga kamera, nyine ntukagira inzira. Kayimeze neza cyane ni Prote turakinga kuri mikro ya mbere kuri mikro zikurikira nza kuba ndi kumwe na Kaboro hari yahijya atukuramutse nawe uramutse baje kudukurikira. Meze neza. Kitambara vraiment chagutoye unomuzi ni fresh. Asante sana. Safi nazo salimia wale wako wanatufuata. Hai. Sababu mgichincho mingi chinwa bino yameze fresh sana. Kurundi Rwanda hano impane yanje buryo ukaneza kwandi kumwe na Papa Parfait nazo. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi. Kujya bose bakora dukurikirana. Amaro y'Imana bane nawe kandi. Asante sana kurundi ruhande rw'ibubafu bwanje ndi kumwe na wa mwigemero wa kubateramisa muri so yaheruka tiso. Ni show. Sala, bonjour. Bonjour. Meze neza? Yego. Ramutse baje gukurikirana. Ndabaramukije mwese. Muri sho yaheruka icyakogoye n'igiki ico washoboye n'igiki. Byangoye nuko nari mfise amajambo make. Wewe genda uterisharija ayandi majambo. Asante sana. Kurindiraniza ko ndi kumwe na Berinazo bebe Bera Gloria. Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Bonjour. Meze neza? Frema no uritekerereje cyane woza kugukoma ngo ngo yansindiye wakobeshe kuri atekereje vraiment niko usanzwe umeze canke n'umwuka wari yakorurukiye no munsi je burya ndatuje bamukogene cyaro ukuntu maze imisi ndiko ndarabasho wari kuraguka uri kuragira abo tujya mwana nk'uyu fata n'igifusi biba ngombwa ko umuntu ibyonya bijamo mugabo je muri make ndatuje wamutuje uko nyene yes we nuko reko tubashimire kandi tubayikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana inisho gice ca 79 wararavye kuva gice ca 70 uno munsi urumva yuko umaze kwakira ibitari bike twarabazanye abarimvyi benshi bagiye batandukanye none uno munsi naho tubazaniye tutanguranye na Denis Lison Maguru muri ivyo Burundi ari mu gihugu ca Australia yakoze byinshi muramuzi mu gikomangoma Yesu arakurondera uve mu mirimo ye ariko abandanije kugira gute kwinyegeza nuko yafise amahiti menshi murazishika amashiramanga n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye yadukorera tukamererwa neza ino ndirimbo yitwa Mirere urashobora kuyisanga ku rubuga rwa YouTube wandika Maguru official tubona ino ndirimbo reka tubandanye na nino ndirimbo ya Maguru gendo irabe kuri YouTube rero ni wandika Maguru official ucu yibona atacamira twagiye Heshimiwa
utabaki kuwa Mungu, heshimiwa milele. Utabaki kuwa Mungu, heshimiwa milele. Utabaki kuwa Mungu, heshimiwa milele. Utabaki kuwa Mungu, nuko tuvalia kwa Dennis Wilson maguru twerekeza hariya umviriza umve twende walisema walicheka, lakini kesho mambo yatakuwa shwari. Mambo yatakuwa shwari na wewe. Twende bagiye Panguza macho, wahanagura yo moso, panguza macho ili uone mbele, uone kure. Panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Wale Bajanyene bajanyene witana na bachama ulikula nao, sangiye nabo, ulicheka nao, ukatwengana nabo, hata kutembea ukagenda, ulienda nao, ukagendana nabo, ulikula nao, sangiye nabo no, ulicheka nao, ukatwengana nabo, hata kutembea no mukugenda mugine, ulienda nao, ukajana nabo, ukarangira bakugiriye akantu nao wako wapi? Walikuacha ukisuba, walikuacha ukilia, hao walikuacha ukiwa down. Panguza machozi usilie, you gonna make it. Kumbuka Sara alipata mtoto baada ya kuvumilia, kesho itakuwa vyema na wewe. Panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele. Shambani yako wanakupeleka kotini, ufanye nini? Gari umenunua, sura mbaya wakapita nayo, wakutakia nini? Hata uko kazini, moto umewaka, wanataka nini? Ulidhani umepata lazizi, kumbe ilikuwa kumi, akutesea nini? Unaonana nao, wako wapi? Walikuacha ukisuba, wako wapi? Walikuacha ukilia, hao walikuacha ukiwa down. Panguza machozi usilie, safari bado, kilio kinaweza kuwa usiku, furaha inakuja asubuhi, wewe utacheka tena. Panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. panguza macho ili uone mbele,
ndazi neza na Genevieve Metrese Kaboro igiswahili kiramuroka ariko ndizira neza yuko ano majambo ashobora gutahura ivyo bavuze bwo iki kabo yego twumva aragiswahili kana hanagura amaso ubona imbere wanagura amaso ubona imbere kubivuga n'ubwoba none katari ko numvise bikontre yego nuko nyene riga kukimenya ni polipole akato yaguheve none saya nibi birungo ni kawe nukuvuga ngo hanagura amaso canka ayo marira ku maso kugira ubone kure hariya panakugiriye yerekwa nk'igi nkoko ibona hino bagusa twagiye wale kubaki soko wakaenda wale kubaki soko wakaenda sedena kwambia kesho watakupa saluti sekipina kwambia kesho watakupa saluti wala ana ubaguzi abanyene ubona yuko baguteye umugongo bakiruka bakagenda ejo Yesu azohindura ibintu bisubira mbere neza cyane bagaruka bavuga ati respect bakubita icyo bita saluti utacira mu gisirikare numbaze cyo turi mu gisirikare ca Yesu gisirikare c'ijuru umwe gose yaciye atubaza ngo cambara ite isagute tubwire nawe tisagute nyene nuko rero reka dutere tuje imbere murumva ariko ibintu bameze neza cyane twigenda nino ndirimbo yindi yuno muririmbyi sinzi karo muririmbyi kazi sinzi karo muririmbyi bantu b'Imana umve Numuririmbyi kazi tworoze muhanda kuva mu gihugu ca Tanzania mwese muramuzi sino muvuga ko byishi avuga ati bareke bagenda abantu nyene bareke bagende abakwiyurobeka kukibaza ngo nabagenzi bareke bagenda bo nyene bona baza bagira ngo nabagenzi ko reko akoronderamo amajambo muri kumva muvuga neza ujya mutipe mugenzawe ariko mutandukanye bakagenda bavuga nabi wewe umene yavuze ati ariho umuntu azakuriho akubwira amajambo mabi yerekeye ntuzeye kugira ngo yo aronke ivyo uvuga bibi kuri we niyavana nawe aca agenda kuri ujya ntuzeye avuga ati uzi n'amakuru wa mugenzi wawe yamya kuvuga ibi nibi abantu nkabo ngo bariki bagende umvi anacheka na adui yako jua umekwisha umeuzwa wewe pamoja na roho yako jana nilimwona na chimalo kule yakimweleza siwi zako kapeleka dokumenti anauza mafaili thamani yako akili kichwani mwako lenye mwanzo lina mwisho fukuza kabisa watoke kwako wache waende waende wote ni baya kung'ang'ania wache waende wote si vizuri kung'ang'ania wache waende wote waende mama wache ni baya kung'ang'ania wache waende leo usiwalazimishe wache si vizuri kung'ang'ania wabaki kwako wataumiza akili yako wataharibu CV yako mwisho watachimba kaburi lako nukuri Mungu anajua wema wako Imana irazi ubugwaneza bwawe n'ivyiza wakoze hebu tuliza moyo wako wakiondoka fagia nyayo zao watakuja wengine Bobe nabo bagiye tora n'umukubuzo kubura aho baciye igihe bazi wawe sha ayabashina yawe sha papa rufeti nazo igiswera urumva neza kuba wacumbise nkejo Ninda ndirimo tuje dusozera ko uno munsi ubona neza ko yari show imeze neza igice ca 79 nibaza kutazopfa ucibagiye dushimira abo twateramanye muri no show uno munsi abona bose abandi duhere ibofu bwanje marona Berinazo bebe tugushimire ko abanyira muri show uno munsi rakoze nawe reka duce dushimira Sarafina Sarade murakoze alias Saratoga asante sana tugende kwa Parfait nazo nabo tugushimira ariko kandi eka siniraje Imana ibintu bigo bihinduka ndabira abantu b'Imana umwana w'umutipe yaragera mworoganiza ku mutwe ibintu bigira inzira umurazi umemeje za prima bireba yimije si umurundi kazi inoti wakoreje nangahe nimba atari banga nayivuga
uvuga kweli ntutse ujya mu ntaco cyo kukugira neza uca baye ngo rano ngo gaja kunyararaza ngo ntatanze irake ryanje baja kugira publicité nyamba ari desa bashaka kuvuga murakora udusuko tuntu twadesa yo ibanga aya bino bintu birazimvye bantu b'Imana narabajije ndabizi ariko singomba kumena ibanga shimira badukurikiranye nawe murakoze cyane bagawe bisigaye bikugora bagabo byari byanze bagawe uhindura iyo nyifato murakoze cyane abadukurikiranye tubashimire rwose mubande mukurikirana ino show ni show igishe cyane muke gushira ku rwarukomo mongere musangize n'abandi murakoze cyane asante sana safi mu rurimi rw'Kiswahili umurinzi yavuze ngo wache waende acha na mimi ni wache muende lakini waage wale ambao wametufuata. Okay, pia asante Mr. Polo. Erega na wese naravye mu mutwe si yororo. Yewe bantu bo kwatara Sisopo Ministry TV birima ibintu biguma bigira inzira ndabira abantu b'Imana no mishatsi iri mu mahera make ni nk'umuriyoni w'amarundi. Yego ibintu bini. Namakuru fise. Na yaroso no monsi. Ngaho rero shimira badukurikiranye nawe usige inzira amavuta. Ninasema hivi nawalaga nyinyi wote tena nawapenda sana tena sana naamini wanapenda wakie mnafuatilia kipindi chetu na muendelee mnapatiana wengine nao ili wafikiriwe asante sana asante na wewe pia kabo cyane biswahili uri kuraza vrema oyinanati vriminanate ushimira badukurikanye mu Giswahili turapfuye agomba peke icyo Giswahili bantu bima oya ubugaruka niho nzokivuka hapana baraturi yideni no musi ndabashimiye mwese badukurikiranye Imana ibahumugisha amina agiye kubosa ibyazoza kuvuga yabiboseje fresh nuko reka tugushimira n'abafashe umwanya wakadukurikirana show yari 79 abari muri yo wababonye babashikirije mu meze neza cyane bitakase twashikije nimbo ya Denis Silson Maguru kuva ari muri Australia ariko tuzakara umurundi wo mu gihugu cy'u Burundi ariko akorera muri kiriya gihugu kwezo no munsi muri batubaza bavuga ngo panguza macho butusoze na Rose muhanda avuga ati abantu batacu bamaze bareke bigire hagenda umwimana ikazana 10 bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen